Aye matur suksema antara sani sampun kapai jaring pasikian tidiang manut panuriksa sani dahat wangnya tidiang mewasta niputu kita widiantari ringkawa sani becik puniki tidiang caki nyatwa yang indeks satu Bali sani mamuda ni tuung kuning kacerita ada katuturan satu bebola kembar madan ibuda. Ia kasar pesan koni memotor buin melah parane nyaman tebak. Ia melah kurungan si mawane tua dadu. Jani sekati pesan koni anak tajen mekelu-kelu nganti penyatusan koni ia melah kurungan nganti kewa kurnane bareng mencani mangamah megadang kurnane beling gede sadanan ajinya pantai ni selit sancedogen super kewa siang ni manus apang telu ani-ani amah-amahane semengan jagung tengai godem sanja gabah miwah awak ni kebel-kebel mepesuang sebilang wai apang kena makan air semangat kadirasa ibu dah pusing mandus sani awai ulian menjanin siap ni tontonan kajerita ibu dah lakar luas ke dajan gunung mebesen koni ia teken kurani Don Dijo laku jelman itu Don mai mani wakil lakar luas jok niki ni nyai sedang paling gede wakil konden karuan makaroni luas sing sedonden wakil dake nyai subur piana lamun muani anak cerik melahang meniara lamun lo mati yang dogen desne dak bang siapi kejang pada adik wah ketu sing yang gading piana lo hidewe tuyung ngedenang dogen subur dogen dia le bisa gane manja kam weh yan dingehang tutur wakene ketu koni besani ibu dah teken kurnani hanya kuni ani alungi depan nah buin mani ni sobe kuni budak luas mareng pak ketelun ibu dak luas keden bukit lantas kurnani ngelah kuni pianak laut peluh kuni pianak kewa kati mimin anak kecalik kentu jani tekan dapan tutang kenapan piana kopi jabin sama budang jani bahan bedaya gitu kuni abad memen anak kecerikan tuh ngerangkang pedidian maka pada bengok lantas tumbuh daya memen anak kecerikan tuh hari-hari hidup kita terbang siapi mekejang pada aku kacerita hari-hari ni dogen kumit teke lantas antu bang siapi pada bedek pianak ni ada nina ni tuong kuning super kuning itu pianak ni ajak ke jumlah dadong ni tak keditu lantas sang kejut dadong ni Mimi Dewa Ratu ni kali kengkeng caing lah pianak cerik ibu Sani Dadi pianaknya ini warna keplos ajak nyai main kini ada pesan bapak ini tuh di nanak tebang siapin lu lekat banget nanti kerana ajak icang main Mimi ngajak icang takut ngajak dia payung lembaga icang anak ia berangsongan besar ya aman bapak ni
anak kecering itu ngenggalang mulai. Kadene poin kejak nembak panel akan teke tusing masih ada. Poin abelan tusing masih ada. Nanti tibanan koni-konane luas. Ceritain ngancan kelih ngancan jemet itu kuning megarapan. Yen kudang tahun nak loh di budak luas. Jadi ia suka mulai pipesnya telah kalah. Tusing anu nengah keteng. Toko jumah nih, iya nako nang pianak nih kurna nih orang, pianak nih. Lanjut. Pianak nih, lutur subetek teke bang siapi makru ya, ngorahang pianak nih king sanang cuma dong. Tuh, hari-hari nih dogen teke bang siap. Kaku ruyuk siapi gitu dogen, laut kau kina kurna nih tundi ngalih pianak nih kecuma datang. Ni tuang kuning ngalih aja ke mulut. Tak kecuma nih ia aja ke tengah alas. Di tengah alas ni tuang kuning ngagih mati angin. Jak ke dari ni nyamuk ni tuang kuning siluran ngaji gedebong. Ibu dah sahasena ke gedebong abah nembui. Toko cuma anggun siap. Ramane pada sempat ninghangi budak anak pianak ni anggun mama siap. Nangi ibu dak tusing pesani tutur ramane totonan. Kaca ibu dak subedua majalan tusing hidang. Krana iya tusing lah sentana. Rika lu iya lagi dedaran tusing ada aneh makam. Gitu subakana palu anak ada menumah. Tusing demen ngurus pianak. Kurenan tusing saya reramu mengejang ngejo. Gitu masih uidine ngejo dekeng lagi. Anjing, asa punika satu sani prasida keaturan titiang. Kaping unta talali titiang sinam antok para musanti. Om Santi